Күн бүгін итити сүрін кыхалға болан тұрар, оноқа қаз бидді кеге бейге кыхыңы кемметігер, маннық тыйыз тымнылақ кыхыннақ сақа серер олар жан серге. Долгер бұд қанна барғай, итити бұйыл кылы до тоқ күшімағайдыр балылары етеніне қайдақ салғы бола бұты ден қаз бидді бітін үйе қая тұтар болуқта. Онын бүйіңе бері бітін бұл темет ола кепсетерге ұңыра бұд, онын күнді күрәшілер бет оттан бейхе қаянды күтті харың. Бар кығылғаны, онынтан қайдақ үлі барарын тұғынан кепстек бет. Білеген болуқ жағақ коммунальны қайыстыватын министерстві бетін телеграм каналығыр балаған ең 10 күнігер сұрый бұтынан күн бүгін ететеге тоғы бірген қобын олыр бұттен республика дүнен тәхінші сөз бейін сәтті қочуылынай бәлем болуқтағыттан 990 өз қочуылынай. Олата ағуғын 6 бірген бәлемін туғынан ехетінерелер. Опсая өз тәхінші әтті өз ағуғын 4 км ғыннақ ететі сетіме олата тағуғын бірген бәлемден. Бұл бұлаған ең 10 күнігер дені сүтігіл тағылуғын. Онтон тәхінші 305 км ұ сетіме, онына 605 км ғыннақ канализация сетіме үріменнен біткен. Күн бүгін балғанне қайдағы білен тұрар өлі күргімне ақтық барар, онын сыпаралар еме олар еллар, оны бұл бері бітер еме чөпчілуқ бұд. Бейге ғағыз эфирге өлі бітін сағылы бұд, саңа аяр жыл бұтын сағылы бұд, оныттан егеттен еме етілары сана өлестейтінің ғыра Бағар сер түнігі жомы сірге бұд, тоқымы сөбілі қатилақ болықатын еме күтті харың. Ғағыз 914, 219 сүрбекке 612 ден нөмерге үлжет бұғытынан ұлық бұд, етенне түрден 2 тұтағыз 917 ден нөмерге әрген келәрің. Басан тұран бейге үлжеттір бұтын білігінер тейбіт, ол күрдік бүгін бейге студия бұтығар Павел Павлович Емельянов, Саха Республикатын Олық Жағақ Коммунальны Хайстау, Сударственной унитарной терилте производственной технической жағалтатын начальника каламуру. Теплоэнергосервис, акционерный общество производственной технической жағалтатын үлети Туханы отдела начальника Николай Иванович Давыдов. Саха Республикатын гражданская оборона жағалатыгар, снегеленне Олығыр жағар құттал суық болутын қатшыға министрин солбиятчы Никита Александрович Павлов үлдеттір. Онна бүгін Олық Жағақ Коммунальны қағайстыватын тенне энергетика министерстве еттен бірісті бейтел. Бұл министерство энергетика онна Сухал контрол департаментін слайчыты Сергей Игоревич Иванов. Бұл маңық составтақ бүгін бейге өлелек бет. Күн бүгін өтете әпетім күрді балаған ең 10 күннәғы етінерге тоғуғын бірген денеті. Білеген министерстве еттен бірісті бейтел көлбетін бұғына Сергей Игоревич балағын не қайдағай? Күн бүгін сыпыры қайдағай? Пеки курдук цифры күнә улрейджер. Билген бияха тыгынча 100 бион хәтте, котельнита тыгынча 100 бион хәтте белем. Ол 100 биргән туата. Тепловой сетьтардан тыгынча 106 3 километрдан 100 биргән белем. Тыгынча 706 3 километр водопроводных сетьтардан име 100 биргән белем. Канализационный сетьтардан хәтте 104 агыз километр Хәтті өстердің ағыстан еме білем, 100 бірігін. Капитальный ремонт, линия электропередач еме 100 бірігін білем. На дизельный электростанцияттан 116 бейқа бар, оны 116 білем 100 бірігін. Министерство ЖКХ энергетики Республика Кенен Ленский управление Ростехнадзора кытта онна улустары кытта неделя ая совещаниями теребит докладтары вестебит глава докладтарын ресурсоснабжающие предприятия сайлаятчыларын негенен күнәй бияха неделя ая берберке бара турар нар бәлем болығы жауыт. Үлі баратурар де. Үлі баратурар. Бері халынтығар олығы үшуеттен халына дені теканады әрәл күйіміз саған. Қолы бары бұты қоғын біргенден бары қоға 2 қону канарат түтігер әйтінері тақсы өтеп бұланы. Білеген бұл 2 қону кейгер сөз бірген бәлем бұме қолы бары әлбағатыр. Білеген бұл кәлен олар жон бері бітігер көрәтшілер бітер қырытық бәйбіт үлі біт сүннің білгендері тария. Біліңі балығынне бұд қайдағы денге бәғат үлелер қайысқалар гетінен кәпсәңірәчі. Бастан тұран унитарный терілітті бұғытынан губжы қаттан қолы Павлович, еге күн бүгін балығаннан қайдан? Дұрауылырын, бұл олық жей бот коммунальны қайыстыға тәрітті. Тәпетіне сезонға білімнені үлеті 2-ші хүрбет өт сылтан хағалынар бейха, 2-ші хүрбет өт сылға приказ о подготовке к отопительному сезону и формированию ремонтной программы ден приказ таққар. Ол приказынан бейе білген 95 бірген исполнение лақпыд. Ол
ремонтная программа ВТР, алгон насосное оборудование, толстотягодутевой, вон без горелка, 6 километр ити сидеме, он 10 километр уситемен ремонтнан білем олар без брагамыттен бигнете утеплениялар үнілдері қалылар. 635 кәдені бұтыттан сүз брагам бары білеген оттука керен тұрар, толыру үлілі тұралар. Это кылгастыға тақанны кол. Бу тепло энергосервистен эгеме тең хосканан баран ариатын улустарга барып кетти жараны кырт. Беги өтөкәне күндө хакамын олоктоктора. Тепло энергосервис 64 котельныйда, ол бетер Усяна, Усмая, Ленский район. Миннеге буллагана Светлый, Чернышевский баллар. 64 котельный бут уже оттукка кийдилер. Сүз бырыгын уже үлелер бут. Итиннен бара катчылдан, итиунан бара катчылдан олар. Топливо өттөн кәсәтә каттан нежигаемый запас толыру бар. Идет ки долгий рассох якасет. Белем толыр белем бит. Никита Александрович оттон эге министерстве бу олон жак алокка жакка куттал сок болду хачыктак булады. Нок хепкатаган өтөкүннен күндү сахамдын олоктоктора табиге министерстве бу тахагас тенете бу дереттелер бит уматыгы катчаларын тогоротон беге завоз өттүн көрөн олорбут биге министерстве полномочиятынан вот эпиттерин курдук биги бу тагас тенете правительство контролер хеджер мелжитин неделя тон терителер кеттулхан терителер кеттамунья кытамыт биги тон бу амбастаңга бутыртым биги буланнак болор бу биги булама болган опса быгылга 1 миллион 100 түрдөн агастыгынчы тонна болор ал курдук ол жизнеобеспечивающий грузтар бололар онна уголь нефть газоконденсат нефтепродукталар быт эти метанол бут эгенете тагас булан быттан болор ол курдук болган аттан быйыл именно бу хакахерен тердилдекте тагастен 900тен тынчы такаттан болор ол курдук бүгүнгү күнгө бу навигация кемигер ага сүстан чыттан такса тонна то тенилден турар ол курдук булантан агон 3 сылай 5 бриган доллардыбыт тенияхен быгытнан онтон билген онтон тиехте аксеригер опсая хеттонтан така бриган болла ол курдуктан аспытсылыгы теңнен көрдүк бүтүн төнкөрө койтагым бар балтара бриган курдук но терителер тон ситуацияны бит бартын контролланлар бут өрүстерин онтон теккаден бу хотугулустар бытыгар тон тагас бара турар опсай буламыт чарчический райондар бытыр 300 бюантан такка тонна болар бүгүн күнгө болгон аттан 290 тоннаттан тенилден турар. Эти тонны салгы бу тагага тердит хотулустарга урдук чалан онуттан бу оматыгы тердит туган эмес элекепстехпит билген аспыт неделе бүтүүтэ Элдархан республика прокурорун этен улус баһалыктарын онна бу бырылыста бары тустак үлехтерин кытта серге олог жаа коммуналдык хасыбатын өттүгөр бар калгалары туратыга муньяхытан турарда онно муньях түмүгөр кини энергетиканы кытта комплексно ден бир келимнах тиги оңроңгут эги сүбелехи быхытынан нехленне интерехин тугар үлени ытыктакыттен чопчулан эппитин биги бары истебеле жабыт оттон ол муньяхкенеттен болог жакымнан хайстватын интерне энергетика министрі Вячеслав Павлович Емельянов бербит интервьютун болгон көргүтер. Решилось совещание под руководством главы республики Александра Сергеевича в ходе подготовки и прохождения отопительного периода 25-26 годов. По состоянию на сегодняшний день запущено теплоснабжение, или начат отопительный период в 34 муниципальных образованиях. Из 36 остались у нас городской округ Жатай и муниципальный район Нерюнгринский, где завтра, соответственно, будет начат отопительный период. И до конца недели отопительный период по всей республике будет уже начат. Были определенные сложности в части энергоснабжения котельных ГУП ЖКХ. На сегодняшний день
энергоснабжения осуществляется котельная ГУП ЖКХ по постоянной схеме. Понятно, что сейчас нужно акцентировать внимание на работоспособности и наличии топливно-энергетических ресурсов резервных источников питания дизельных электростанций. Эта работа будет выполнена. Основной акцент, конечно же, делается сейчас на завоз топливно-энергетических ресурсов в Арктическую северную навигацию. Из более чем 505 тысяч тонн доставлено до мест непосредственно более 300 тысяч тонн топливно-энергетических ресурсов, и данные объемы должны быть выполнены до конца навигации арктической 2025 года. Большое взаимодействие сейчас с муниципальными образованиями ведется в рамках взаимодействия с Ленинским управлением Роснефтянадзора в рамках исполнения приказа Минэнерго 2253, в рамках которого до 15 ноября должны быть завершены все работы проверочной со стороны контрольно-надзорных органов и выданы соответствующие акты и паспорта готовности муниципальных образований. Большая работа предстоит, связанная с сокращением дебиторской задолженности. Значит, соответствующий акцент был сделан прокурором республики и главой Арсением Сергеевичем для того, чтобы мы, безусловно, сократили кассовые разрывы ресурсоснабжающих организаций, успешно прошли отопительный период, ну и уже начали готовиться к прохождению следующего отопительного периода. Вообще, в целом, работа, связанная с подготовкой и прохождением отопительного периода, это процесс, который никогда не заканчивается. Мы сейчас завозим топливо, которое нам необходимо будет использовать и в следующем году, и в последующем году, так называемые депонационные запасы, которые нам необходимо сегодня завести до муниципальных образований. Ну и, конечно же, вопрос, связанный с взаиморасчетами, то есть закрытием задолженности бюджетных учреждений за потребленные коммунальные ресурсы, это тоже, значит, большая работа не только, значит, республиканского бюджета, но и муниципальных бюджетов. Я думаю, что главы муниципальных образований вооружились этим поручением и непосредственно будут исполнять вопросы, связанные с оплатой за потребленные коммунальные ресурсы. В целом, исполнение сводного плана мероприятий по подготовке к КЗП на сегодняшний день выполнено более чем на 90%. Остались такие мероприятия организационные. Это противоаварийные тренировки, противопожарные тренировки с участием контрольно-надзорных органов и силовых структур. Эти курдук Олог жаха коммунальных хозяйствотын энергетикатын министрі Вячеслав Павлович Емельянов этитин эттибит. Этинне холуыра бу бар кылгалар торатылланнар маннык этепипи курдук субботаға холуыра тоғуғын бірігантан әрі тақсайып бұланы сөз бірігіңі дері толды ден. Эти төрөйті тоққаны. Тоға батчаңы дері толырылы батаға, онына білеген кәлін холуыра ол ғайық құны кейгер, эти сөз бірігін толан қалар. То министр будет эпидем курдук Вячеслав Павлович Емельянов. А тут тёть районга бияха отопительный сезон сағалым бұта. Бүгінгі жытайға онна Нерингринский улуска. Этене мен салғық бұд реклама кәнетті. Реклама бар қытайып. Самай тымны серге олорар серге уокка бихи жоңга хергеға билен турар ититибит самай сүрүммүт болар онуха бу белемдени де кемигер итенне билеген бу көһүнгү кемге итити тардылыта каз бидибитен долгутар бу тоһонан кепсете олор бут түрдөнүкө тутагыс 97 ден нөмерге ыйтылар гытын итенне агыс 917 219 сүрбекке 612 ден нөмерге ыйтылар гытын эбитер этиле ханалак боллакытына илжиттер гытын эме ыла олор бут же ити Брасыгын биһиги кеме Сергей Игоревич быспыппыт, тенен сетерен берех холовра бу министр эпиден кенеттен, муньяк кенеттен Элдерхан прокурор гытты муньяк кенеттен хадер беттүгенникте булла халла этерде таваккаллыга детейди. Хатто эпипе курдук тоғын бірген белемете республика бут отопительный сезонга. Би отопительный сезон бут сағалныта август бүтүйте, арктический районнар август бүтүйтен сағлылар сентябрь началыда. Онна 15 сентябрь годлы отопительный сезон бияха сағаланар. Ол курдук 12 жолга чыгылага берем бодага дебит. Потому что планово по датам, по графику барабыт. Но ол курдук министр бит эпиден курдук государственные бюджетные учреждения бит есть тахадлер перед энергоснабжающими предприятиями. Он ол курдук хорох бигателендер бит на резервных источниках питания улар буттура.
Он Илдархан совещает Мундиан Кенттен, были приняты решения. Республика вот барта отопительный сезон киряхтахтен по графику. Легенал курдук по решению руководства отопительный сезон планово кирятуровод. Папалаш атты эге телте түттен холубра ити кагопсенен төрөтө туккан. Төрөтө ен финансовый өттө булар. Бе холбор. Ти олорор жерлер оттобутти. Не собственниктер буллана ге төбө бирен төлөлдөр. Себестоимость отопления деха. Агогон бирен эти субсидия организациям коммунального комплекса булар. Государствоттан ол хочу түйіқтәғын ол субсидия оқуға қарадық қачықтанан дехаду. Бейхі ол субсидия кәлбәкке энергетиктер бұдыр естәқ болынмыд энергоснабжения техақ ограничениялар келбеттірі. Кәтен еді бұдыр. Олды олар түйінлері hem бір резервный источниктар бұдан құлбаған дымны кәміңе етені бере олар бұд. Энергетиктер кәтті бірген факторинден Ниманан еспитин төлөргө согласование аджавыт. Булырын холбор эти согласованияны Жукускай хакайрин хигер согласование арта билген була быйылгылтан те Русгидро Россия через Сахарулен өрхос болан ограничение вот эти онуска 12 балаганын 12 күнгөрүлдү булла. Онтан те 12 күнгө те ограничениені хукум албыттыра. Олем билген оттук көчүс бирен киломер. Тон тик бул ботун тоортон субсидия кален надо тереттеренге вовремя. Ча бие еспитин вовремя төлөмүт. Оттукка сүз бүрен биреметер кирихтәкбет. Оннотон итинен хачы теретте урутата ен сайын өттүер догоду хок болар. Айын оттопа. Олен догоду хок болон сайын өттүер эти субсидия калдана камнаста вовремя төлөнөр, энергетика бутта вовремя төлөнөр деп көдү. Те субсидия бутыгар картык моктанамыт эник төбөлтө болду якка. Инники хылларга инники калга хога. Инники хылларга тамен 15 жыл булатым. Он төдүбүнөн хамалавда 12 жыл генник булажуда. 11 жылга то отопительный сезонго вовремя килбиппит. Просто били заплатаны төр картык моктанда. Быйыл бу бастыгытын якка. Бидек мунун. Көрөтчү кыттыгар исток соккара эфирге тахаробут истебит өтө кеханан. Алло. Алло. Аха, телефоннан эридилер. Алло, истебит өтө кеханан. Алло. Өтө кеханан. Жара эфирге жатагыстын багылыста итигин аңаттан берери. Дякую, банда. Bilin bu bachağınızlı yapı produksiyonu, teleli bu perişala, ona meteorolojiye tüzde bu kudda usuluyorlar bu buyurulan bir bu kuvanda bir yakı onçu konu kihinen kelbetağına. Yakımanda bu kente bu tezgah uzun tavalından muska kama haccadım ekanlarını da kan belki o kadar çiğnemleri bir tüccar bu prosedür. Ondan bulla ona bu bir meteorolojiye bütün uçuattan bu ayakta bu kurun olasılıklarına böyle kanman bu günlerde doğal soğukluk bu perişanlık ve ortamlarda bu işin meteorolojiden böyle tiplerinde oktarılıyor. Yoksa olan soyutağın var. Ayakta kadar dikkatli kadar bu günlerde kadar kodunu durabilir. Veya kurun işten olur. Ağaçya tohumu diye bir bu ayaklarından bulunan kahvaltı diye bir yapı problem. Kan topalarına akiyemeyebilir. Nomor hayattan bu kadar tuhaf meyveleri alınan bu günlerde bu durumlarda tutmayı şiddetle herhangi bir kullanıyor. Maktabı bildiren turan nehirine atıktan gördüğü ve netten bu. Barka maktaları
Сөп мақтанабыт Быков мыстен тарычарахти. Жері Северный завод тем бейді бит. Те эптак вопрос трейдер. Те билген булганаттан нефть булганы бихе кабсынан республика өтөр пона лök мадентан качыдынар. Ол курдук булганы. Баалысты эти связка бар кенер арыхайнара. Эти үз түймө кадаксыктак. Жері қалды. Оны же быйыл булганы опсаны бихе сака хергер нефтекелер хереден эти пона лök маден болар. Онна булганы опсы буламыт быхытнан бусылдаңы хеттон бир тыгынча прокачка барыкта. Ол курдук ол хеттон бир тыгынчаттан бехнагыс тыгынчата булганы эти уга түһен хотугулустарга аңар улханың ара хотугулустарга барыкта. То бу питтерин курдук губжыкка бу ресурсниктергер кыйын качы ну септак түтүргени булан бербеккелер бу койтаган прокачка барды. Оны бүгүнгү күнгө бу 11-тен 12 жылгада битек прокачканы ордулар. Нефтеттүгер. Оны билген оттон Лорпа ден Ленская объединенное речное пароходство ден телетте булганы билген судналарын агалла. Эти Быков мыска булганы опсионы астынча барыкта. Отан опсионы че Дикси Мурат түгер. Билген задачалар булганы индигиркен хабаһаҗылар, индигир көрүһү. Хаматын оны калымага калан тура тынча 200 тонна. Оттон бу күннәргә оттон балаганы ем битәһем тимелеген түрен саганаттан Быков мыска таксыктыра. Погодные условия те сепкатер оттон билген оттон тымнылар им баран эрелдер. Итене кас күнә оттон бихи мониторингын алган робот. Тагас тенетен оттон нучылы тахотон ежедневном контроле хәтер бияга. Эти тандагатны олата холубра билинге тургунан Быков мыска Оны астынча тон да уматык тиектер. Тиен еликте. Хох тенилден турар билген. Тенилден турар билген судналар бу дүссөз ачы тобок калбыт объемдарын тенектактар бүгүндөргө ол тенен барандар тонча Быков мыскайынан эрелдер эте. Дислокация флота ден берилдер бияга. Оны болганы көрөндү бүтүнөн билген өрүспүт өлөнөр өрүспүт ута позволяет урут болгонуттан теперь каттарга ген хариден элдерете судналар бут билген оттон быйылгы түгүнүгөн көрдөкүнө убут элбек септактык тиектерден оттон пока хариден бит. Аты хо билинге тургунан онно оттуктара бар. Барым бар. Бу болганы бу кыстыр оттуктарын женеребе бегеде. Аны трамбуланы бу теплоэнергосервис эги үксүн хотулустарга бар гитти. Үксүн коту бар. Оны ти бирне мирнеге бар битти. Мен аналинске. Вот. Өчөтөр ти билин хотулустар гитери хета агыстарга кадак тедилен туралары онна уматык. Булан тагы. Котулустарга бу быйылгы озопы дип болду. Вот аны хайынгыл, аны хаскылы, майынгыл уже оттуктары сүз бурган качылдан тура. Тоде конно кенелер автозимнигинен тагылды. Билген беги келер зимниккенин бу серинен уже тийбиде. Сүз бурган. Жоны билген сөз бурган качырга билим. Билген сөз бурган качылдан. Ото тога хиката буллары хиката буллар ити тога тыннагы. Жени борсу ду баарын бери кара. Ким гарай. Отончы обеспеченность тем болар буллага деп атта. Обеспеченность һәм бир тагас тенин бүтүн бу буландыр бут бар деп атта. Аны буланы бу сылай буланы болар. Сыл сагланыта болар буллага деп атта. Навигация оны бу автоземник өттүгөр. Беге буланы тереттелери көрөмөт бу хиргәңе булаңа завозка төһө болар демет беге кинерден бәлерден жыйды бит. Ол тереттелер булганы беге кинер астадактарын көрөндөр. Буларын, например, бу тагылан көрдөккө кымыт нахатымны тагыгыта деп атта. Ол курдук буланы уматык буланы ачага аяктык барар буллага да. Леген кахастара бар. Кинерден буланы, например, тыгынча тоннаны быйыл канерде хелек бануматыктан кинерге агыс сүзчем болар. Улаты буланы бу буланнамы объемнар бут быйылгыннан бу келер сыллаңы озупубутугар отон навигация болор дылы ден тердилдектак ден аганан тураллар. Леген отон бу тагас тените бу буланнан баран ер. Сөптөктүк баран ер сөп. Кыра хай бу эттимни бастан бу капситивитер оны буланы бу булан быһытын батча тулладен билин кыра койтагындар балдар балтарам биргенден отон хавлакана сук тереттелер билелер бу булагана нефтебит отон койтан прокачкаланна беттакаден но тенахен быһытнан кинун ханы койтабаккан ер. Погода бар билин пока позволяет дыр өте өлөнөр испитутел бак карабуллар атан бу чига хатлар келдер даганы бу поны лөкма тенилден барына бараллар. Атакы чокой нөттүгөр булган оттон че обеспечение ханан көрөннөр тереттелер булгана сыллаңга объемдарын быхарын урулдур. Уматык билген бар кинерген местак тиенерелдер. Оноттон навигация бу халгана тур булган ди. Битим курдуга охон 2 бир хымыт долон турар.
Онотон Короче, агоник бурыгыны холор 5 тыгынчаттан таксы тонна осети яхта битти. 16 тыгынча денеттим те. Хох отети Бу ускайга. министр 5 тыгынчаттан 3 тыгынчатты билген тиен. Топливно-энергетический ресурстар ден те туспакыртык агаллар, хеп кени буланы 505 тете. Хеп, но кени буланы те двойной перевозка агар. Опсе буламы полаганы биһен топливно-энергетический ресурстар бит 400 сүрбәһәттә тыгынчаттан такса буларса. Ол курдук буланы бүгүнкү көнгө 335 тыгынча тиеди дилен турар. Хеп, это тенилен турар лата. Аны та тердиликта хергер булган оттон чене брыгынын сүз бионтынча тердилен турар булган. Ну курдук кинер топливно-энергетический ресурстарга те уголь болар, нефтепродукты болар, газоконденсат болар, оннан эти саха энергиялар балар, эти кинер булгана дизельное топливо эти источники, ну, электропитанияларга катчалар. Ол курдугуту булам быхытнан үле бара турар. Сепесити туна салгы кепсетиякпит бихе хаманны көрөчлөр бит табиһи сүз бирген толла дибит алганан баран халбах ити холубра ититини билгенде береликтерден эмеһориялар бит. Ондан түрдөн 297 студия ренкелерин эбетер итилерден берерин келер төмөккө коройдук бу бихини билген. Түрден 297 студияға нөмір бет олар ибат, етен нағыз 914-219 сүрбекке 612 нөмірінен үлжеттергетін олабыд. Бұл манна ұйытылары көрі олар обыд, білген бұл түймәк бедеттен сағалан жәхеге ұйтылар бітер құрыйдатылық бұд. Үксет тон қаддері бір қалыпта қоғыстыр, оны туопсы қоғыз құрыйдары беттілік бет. Онын көрішілер бес, налар бетін меғыры олар арын женің арабыд. Әте сөбейді ханатауын, білген қолыбыра ититиес, етемер қолбонуға бар қалғалары торат тылынылар, онон қайдақ тоқ өлі бары турарын бүгін бейге кепсетебіт, онон көрәтші бүт бұт үйімеға сағылыр, істеққа қол бұбыт өтөк әні. Алло. Алло, нұрау болырын. Раба. Жокус қайттан енекейін тейдемін. Бағаса кірдік олатын әріқара, өсі бидді ұйтығын? Жокус қайттан енекейін тейдемін. Мен еті перевозка чағана етарығын ауы. Жәрі? Ол ұра, еті чоқ конденсат таспыт, қатшы білімді хоқ кет өлінелік. Оны қолуыра қайтақ төлері жаллары, онына қолуыра егілге ғылғатта қайыр eyтерінен тастарарығын алылар ейді. Перевозкадан жарттан ағында? Перевозкадан жарттан ағында. Сөп мақтанауы терен кілбіккерде, еті бар қығылға бұл, манна қамнас тұғын мейтілер балар еді. Сені кем ғоры дұры? Тон ресурсов снабжающих бәлер договор тверселдер. Гуппожга халар, он эти твердо комментирует доктор Диана. Хамайық ең по задолженности эти доктор поставщиктерга, перевозчиктерга информация өт пока хук бейха білейін. Олар әрі бұл күндерге тәріттәует болған кредитлар олар. Ол кредиттен бейха тәдеуеттерінен кредиторская задолженность пен сабықтақ бұд. Олата бейхеті поставщиктер бұд, подрядчиктер бұд, чоқты как месторожденияларға да чоқытылабы деген. Именно қандық тәрітті болырын кене етен нады. Ондан бейі бір вопрос көдігілінек бұппа, оны әпетін тейлек бұд. Жоғына қолуыра еті бұпростақ кене еқат ежен? Обязательно. Бейі бұлағына маннық кен бар. Меттон күн айте сыпыр олар ерден болды, бағар ән әтек қынса білген ұлыстарға балығына қайда болын тұрыр. Ұлыстарға қолуыр че ұлыс алдыңға, жорапчыға, томпоға бар қағалары қайдақ тұрырдан болды. Блин, это 5 сезонов перед курдук сағалынан тұрыр. Ача ұлыстарға бартығар бейді қағалға қоқ білген. Тота 5 сезон сағалын бұда, котельный дабы барта бәлем тұралдар, лейін оны күлдік. Ато ұлыстар бұл ететі кәмен отопительный сезоны ден. Бәйті мұнық ұхатар, тоқтатор, бұраптақ дәтінде ұлыс. Но ұлыстар бәлер определяйдылдар. Ұлыс главата распоряжениен тағарар. Қанны күннен определяйдылдар отопительный сезон началатан. Ол бияға федеральный законнан ме определяйсығынар. О федеральном законе о местном самоуправлении, о теплоснабжении, о предоставлении коммунальных услуг собственникам и пользователям помещений в многоквартирных домах и жилых домах. Федеральный закон определяет
Ол курдук. Алата отопительный сезоны билеген сағылыбын кыртып тукту төһөбүнден улус бете баары быраптак детинде. Ага, ну, исходя тохтан бо, улустарга вартараханын бо тох температура ханна тох северный, южный улустардан инде курдук, олнын улус баглагабята хайыр определяйдыр. Сөп билеген боллагына бихеха томпо улугуттан холбон уктара Степан Семенович Яковлев бо Сахар Республикатын улуг жаак коммунальный хозяйствотын государственный интернет телететін томпотога халатын халаячта. Эбеске барды телефондон ду. Степан Семенович өтөке ана. Степан Семенович эхилерде. Ага. Бағасты әриенті еққа телефоннен ете бейесі бәйінен тақса хататуыт табылы бата. Степан Семеновичка барды? Ага, білен телефоннен тақсық бүттен. Бұл улуска тақсық бүттер дейірі манны көрәтшілер бал ейтілерігер керекқа. Бұл манны нахал бақ жоғызға қоратылықтақтыр оттық тарі бербәк қалар олар дей. Қолы бұл Гагаринский округ, Портовской районға Чолан Кузьмина улусаға ден. Кем метені бұл харары? То чукуса корка мята 5 сезон хагылым быта. Оны ити килбетах боллагана ханагы жерлерге олата управляющая компания таксактырнада олорочулар. Бар ханара аксалгындарын тарбакка хеджлар бола ханагы жерлерге. Оны болон хеп бастыгы дәскә и бастыгы кистәстерге ити керен турун болон хеп оны үһәңге тәстерге эседи килбетах болон хеп. Ол оны обязательно олорочулар управляющая компанияларга бәйләргә таксактырнада. Алаты холубра хеге хочолнайдар гыт итини берелдер. Ол кеннеттен өссө управляющий компаниядан бу галлыкта хитте. Улус кеме булу? Договор поставки коммунальных ресурсов тен именно точкалах паханан беректах биде. Тем многоквартирный жерлерге бейбулана по стене здания ден. Антон социальный уна чахана жерлерге була на границе земельного участка. Нехала полностью кем итинен хачер теретте эппетне булар. Онтон дальше ити хайдах пара эти собственник бәйтен туга эппетне булар. Это вопрос механа бар многоквартирный жеттен кабите болу. Мен бу бәм доллар многоквартирный жевер блинданеме батареялар быттымдылар дебен билебин. Аны управляющая компания такка жеп бар эти вехат әстерге халкын тахар экспеттетлер. Аны у них ме бәйләр график тахтыр бит. Жедер Корея жандар билген халкыны тахар жандар. Бу күндәргә бехат ити бар булак тахты. Алаты чоны сөблеген холубра улуктактыр. Этити опсайынан берилидине ол гына управляющий компанияны галлыктактен онны билсектер. Ага. Көрөчүнө холбохон том баалысты томпо эриярин истебит өтөкө ханан. Алло. Алло. Алло, İstebit. İhiller. Ой, патрон таяп. Дер Валентинович. Үш итектапын, басығытынан. Прометейден бар, бұл хатта. Бұл Прометей доғаларын тоқтатан, бұл сайсарға. Атын скил мұны күтті доғарды арбалағанен вескетті. Деті топ бірішенеті дұғой, икенен. Бұл качернеттен бұйқаттен бар хатта. О бұйқат тасыды қолыры чуас олар açıların нешаттақ болалар хатта. Ары Сыласты оттар балағаняларығар кырадығын ағары баран 30 градусқа тие сылыя хатта. Onun normativ бұйытынан şübbet yok edildi xabarısı vallahi. O çoğuna ekonomiske balağanyata tupsun söktüğü vallahi. İtini toğu erigurluk kalalatları. Söp, iti bitti de. Maqtanavut, renkel bikker, ja etinne toğ etiyle xeti. Otulalihi dedim bulla xeti. Атады перетобы әтер бағыты. Регулировка туғана. Гидравлическая регулировка оруқ тақтар. Итинен қачай тәреттеді. Әпелен көрдік бастықы котельнеттен чуғас тұрар деға ити, өтәк тұрар деға дымны ем бар. Әнна шайбированиянан, регулирующий клапанынан, регулировкаландар ититін маңнық баланстан берек тақтар. Тәреттелер. Параметрейге қанық тәретті боларын білбәппен. Оны эти вопросы от третьего было меня тахпа. То он увидел. Басты вопросы кем денете? То эти промты тугунан ден болди. Тера билген томпол угар ориенти дебет бахалыста Степан Семенович кытта себаска таксыкка
Переметті бітен әрбіт. Істевет жары Степан Семенович, өтөке ханын сөбейді. Степан Семенович? Алло, Ага, өтөке ханын? дұрағыларын. Телефондан орды күші дейілдер әбіт. Бастан тұрғытын білігіңе тұрғынан балығынне хейхо томпол ұғыр қайдағай. Бүгінгі күнне хүтпет екеніне тақпыт, томпол бияғылар. Хүтпет екеніне тан класс етімеге қолданылар олар. Запыстанылар олар. Hübbet eteğinden vaktoğuğa toğunan otullar. Bir peteğine yestinden otullar. Toğunan otullar peteğinden de bir diyene atlayınca sonra zapata akpıt. Olar da kırmızı sol ahırlı toğunan kaçına olur. Yestiler iki peynçe bir sonra elbette bu bu hitiminen peki anılıklı hitimler kaçılığını Корора, отычы манныктен жон бу долгуен гитеребите. Хандыга холу качелнедер уотун төлөбөтөктөрүн ихин быханнар билеген итине кахан колбулары билбеткен. Ити төһөрүнна хатини вонна ити балыгыннатын билген хады бааран роту. Aha, pahamet ihilimler. İşte bir tahtlığı bağlı. А? Paham bayatı ihilimler. Хандыга качелнедер уоттарын төлөбөткөлөр итини кахан берелери билбеткен сурыялар. Ити төһөрүннагы онна билген хандыгага итини бердигит то. Aha, Kandıra'da bir ağız geçenlik var, bir filial bıdıgar. Onu bu günlüğünde barı okullanmıyor. Barı geçenlikte barı. Açağın balığınyanı baharan bilgen baratın ülülti olur biten tağın. Şap, anlık. Söp baqtal связьпет хочотоога бит ол хинтон кылгасты болар хитнеригер мактанабын Степан Семенович ити урдуга сибидде ханатабын Томпоттон бу Саха Республикатын олог жак коммунальный хозяйствотын государственный интернет телететін Томпотога салатын халаячты. Тун неге ме билен рублах хати билен Томпо буланы хайдагы көтүк тугумит эбеби. Та эпидем курдук отопительный сезонга кире битер энергетиктер бит ограничение орындар түнгү кемге дизельный электр станцияларын тажып бит. Хенте олуктактар именно те вопрос айталар. Балаган 12 күн эрте ограничение ноху буттара. Хем билген толору катенендер итини бере туралар. Оны билген бары билген полностью сүз берген губжык катенендер итини бере алар. Сөп өссө даганы итылар киреллер манна Джон Сергей механаларын онны тенне сүбелерин эмеллестелери бит анан келер түймөккө агыкпыт тенне эгеме итылар битен сурьяларын ден ыңгырабыт кылгас улуйка токтол кенне көрсөк бит. Итити сетимегер колбону билинге кемге итини бири бу бар кылганыттан бу күннерге бардаганы бебебтин кетире кепсеттибит итенне бу эппи курдук бүгүнгү бири битигер келеннер икки кону кегер сыпара топсубута онна бары сөз бирген билген итиге колбомутун бигер кетебит. Онон бу түмүктүр түймөкпит, онон итылар эмел бактер салгыры тыкка денин рабыт жүрдөнүкө тотагыс 97 ден нөмерге эренкелерин. Бихе көрөчү кыттыгар эфирге тарихка стебит өтөкө ханан. Алло. Алло. Раба. Үтөкенен. Стебит. Бу чурапчыттан ибан пөнөрөпкен итебин. Яра тох этилак. Радио телевизион көңөр режимге киен кетейлак талбамыт бүгүгө самайден адалак проблеманы кесетелер күтүчү олушучу. Актанабыт этиги. Икки итилакпын. Яра. Яды быйыл хаскыттым бу ЖКХ ентүнөн токтан айдан токто бар ток ЖКХ отучу миллиард туун телевизорден Хойтан колбамытын бары нере пики пуланан конкретно билен ЖКХ-быт ехетенизде. Или биппетеду, или вопрос хотя бары.
İtki seyiti. ЖКХ'lar tamamen adalattırıldı. Öyle büyük vardı bir bolar. O gün bir horoktor tiçağına gidiyor. Kovra namarıyona tuspa, ulu tuspa var bu degen. Suntargı çağına tırıltılar, canlar, ipular, ılanlar. Budan oroskota, budan kıra diyen. Sorullardan kıyma hastası diye takıvıda. İti ЖКХ'ны реконструкциялаһын тугар салайытыгар туары реформа толарыгар ин киреллер дуаны чааны бери туһунан кайдайта устар бере жаныга мактал Söp, maqtanabıt, köröçüpter eriyengin sınavlesti bikir. Itigin bir bikir, bu manna Sergey Igorevич'e bihi baharın biri qahib, jammutur herge bitir öydönür gına, biligin metrogunan bu bar kıhalgana haydaq tortanları butu, onutun iti çağını gibiriydi. Çabastan kuluvra subsidiya tüt. То, блин, есть две субсидии окаканнан. Сүйс бігон икки, малый он настроение предприятия бар. За исключением ГУП, ПТВС, предприятие Рюсгидро. Но я хабли миллиард 306 миллион курдук. Он по субсидии ОКК порядка 1 миллиард курдук. Есть ахпет. То, блин, бу правительственный үле аға турар. По закрытию задолженности, Ленгеттон үлі бара тұрар. Ити аспыт пенеса болбут мұньяққа меттон субсидияны төлүбіттен болбута. Де? Тон, он к решению бара. Отон эти чағынайдарға беретін туған бардық бұтына қолыбыра дамға сылтарға те қолыбырда алдың күрдік етінік қайдағай. Төхел бәқініктері табай. Дамға сылтарға тон. Ете күрдік. Нам коммунити планерге. Кылгыстык бааны беренде. Барық. Төнте чағына тәреттелер тух нехелин национальный пункт келендер. Катерне тутандар губжик хак катерне нин хаттар хатчылар дия хак бәйләре белән кара тарыйбы шайданнар ин. Аны бу кенники практика көдөрүнән чағына тәреттелер 5 тиен хул булып үлели билдер. Хатан тарифтарын шөдө шайдаваккалар финансовый проблемалар катернетан тахан бар практикалар бар. Окудук бу бу быгылга өлөхмәгә нефтебаза катернен чағына тәреттен билен эксплуатацияланылыр. Булырын булган мәхәңласкы катерне кыска лидер кене Хаңалас районы гөр титебәгәми Юпитер катерне неме хатан кем макка. Нотон чағына тәретте болырду, губжикха болырду, федеральный закон о теплоснабжении 190 администрация бағалыга бәйті бағарынар полномочиялах. Ол закон бұғытына. Кені бағарыр. Схема теплоснабжения улхан документнәк қас нәхелек айы бар, ол документге кені бағарыны келдірер. Губжик ханы көрөм барырду, чағаны тәреттіні көрөм барырду. Орайын ете чағаны тәреттті ду губжик хатыйын вопростары балыққа еті қананы. Отонық кенем талар бір аптақ болады. Кене именно кенелі талар болады. Оны отола тол соқон етінен қолыбыры нек чағаны тәреттілер. Ото чағаны тәреттілер бақтар болады, да, бетер ағаяқтырды. Кейт яқсаны тәркіқтақты білейбей. Білейін бейға сүз бейғон икке бар. Сүз бейін екі тәретті, чағаны тәретті бар де. Bu ehene çağını du guzlarsın teltedu. Tabii ау чағаны болды. Sınır ne diyen bular diye. De hadda kullanır oti. Tabii hani mehite bütün kulduk субсидияның kadar hem bir barda. Среднем те hübbe bırıhan bolu. Kolor kotor rayonlarga 12-13 bırıhan. Subsidiya tuğun tölbül bәте. Lenskay deldik hübbe 5-30 bırıhan. O среднем te hübbe olur. Ол уже курду бихәкә мен субсидия есть тахты. Есть бар.
эти бараларга бар ресурсы снабжаю шаргы. Атерна холорак сенен новсыстываган хорохтор була дюдалын предприниматель быгытны мүлелдер була быгылакта. Бар этинник түген холорачы хаңлыску усалдан аттагы болбут балыгынын түйдүбүт кыстыкы калем баран тон таксан барылары ден эти хетерге курдук олата этине туга пеннестардылары. Холорен индивидуальный предприниматель быгытынан те хочолнедер гүлелик жоңго. Терках бардын. Этинге буллагана биттемин бәйме дүбүнө бахарым этин энерго контрактын төрсөлдөр. Колобра бик котельне турар. Мен чахана ки. Калебин бужайлары өрөтардабын, батчетини ититини сабату табын. Ол буллагана эрде урку тарифынан защищайдыбын сеп. Мен буллагана бужайны ремонтубун, утепляйдыбын, онна котельнен лортабы. Ну ханга бурдоня турар. Колобра батта. Он экономиялыбын, Ол разницата тох он контракт верса. Ол разницата яка биле прибыль кудук кирер. Отто холовра эйха 15 болар була дейм бир. Ам бир 15 болар. Онтон индивидуальный предприниматель итинник бир эти 190 доллар петтикин. Холовра сүз бирген үлелибин ден эриннерин бара ник таксан бара түген ер холовра неге 15 доллар. 15 доллар. Оттон ол олоктау жаханды баран калары. Губрик Оттон этерин кудук схема теплоснабжения көрөн барандар ресурстар шумуж аймандык тох оройонга улана тох документ акар. Ето единая теплоснабжающая организация. Ол онно көм бир. Onun xatçaqta ол onu xatçıyga Колобра чоропчыга ето губжыкка бар. Онно булланы чахана ки котельная бар. О чахана ки барабын диттүгенигер бу ето көм бир. Отол етоны кем үлелерин. Ол бу хүст огонунан 11 пумп по-моему кинека. Адам ителтерде. Онтан турурка. Көрөчүлөр баллар истебет үтөкө ханен. Алло. Эрен келбет. Алло, дорабаларым. Раба. Якутска кораттан Людмила бын. Кирова хүрбе бирге кахан итити кирере болой. Сеп мактанабыт Жогускайттан. Тера Жогускайга манын хал багадырыс бар. Оны бартан актык бутна биппит. Жогускай бахар буппитти. Сүбүдө тоголан белете караче багар холбук коютан колдон туктап. Эппи курдук тепитни сезон сагалымбыты. Жогускай коракка, оны управляющая компания Таксе Канада. Уже дальше жиагадылы квартираларга дылы тиедер курдук итине. Леген бягат управляющая компаниядан Таксе Канада. Сеп манда көрөчүлөр бит итилерге кирек кара коракка саас көһүн тахажа салас кемге тогон наха көскө туллары ден квартиралар хара тиелер үксөлөрө форташкалары түнүктөр хагыс туралдар. Таханага температураны учоттан оттуллар тогы кыллабаты иден. Никке хоридук муп жебдинди. То эти барата регулировка, каз бидди же индивидуальный итинилер, чахны же он улахан же колобар. Аны була котельнет эти барны пипи кудук чук котельнеттен чугостуран жега элбак уиргер кенинде. Олем була на перетоп бар. Олар бетер элбак ити килен таксырыл жа. Оны токтотурнада тер эти элбак нема бар, шайбирование да болон. Он регулирующий крандар балар. Олар турорундар кенилер хөптөк бужега хөптөк ити килерин нада тер. Onu регулировкалан бачча у килен таккар бачча температура актен уставка туроддагана кени форточкатын ара оруна уже кени форточкатын уже хаптар. Олата улана Норматив бар биржа. Ол нормативка бар тогуруллахадыр. Бу жайга төһө у килен таккыктагы кас градуска бу колобра -5 градуска бачча у килен таккыктагы. Ол барта хоруллахадыр кумак. Отто халлахаттан ен ол тутулга хокта. Халлахатын тутулукта. Отон ахры тиен орон кебер булактарын олата убуттун нормативка петтиргини биттерден өдөбүктак битти чоны бихи. Тону болой. Колобра бу билеген переходной момент боло турса. Битилне така пока не устойчиво. Ол переходной момент хетинник вопрос онрыга бак болду. Онтон булана режимге таккар түгенигер. Колобра уже -5 алдар уже бардагана бир балыганы туралар -5 -5 уже хөптагы бар.
Итинне өсө эби маны гити бар. Хеп качыгардыр шөгедик отутнактарына перерасходтаты киттен премиальныйдарын сотоллар ден качыгардыр этелер. Ол хөптү ден. Ондук бар да. То биһиги обществотыгар боросто өлөһеттен итинник премияны хотор сох. Итинге барыта руководительдер битил. Ондук премиальны быгын. Отон итинник эби оттубут деген ден холура. Эби оттубут экономиялабыт ден итинник канна хорулубатак. Тон норма берилдер. Холура бу Кайыр котельнегер бүгүн хүббе 5 тонна токтакпын, кенлер хүббеттен отонуларды. Бие иннеген нактарына котельне улаттардан перемены бахар токпутсок. Так, аны трамбулана бу Жукускера бул батакабит, амма улугугар молодежный кварталга 2 этап отопления холбоно до быйыл ден. 2 этап отопления ден бит. Бетити батакабит, харчыбытын төлөйөп турбалар бу келе хаталлар. Гептерин ким хоридуру? Хоридум. Тон молодежный кварталга стадион ден котельне 2 жыл тутулган. Илре халбуттамда. Бастыгы табынан түрден жени итиге хубааппыт. Буларын 2 табаны мехалааппыт. Быйылгы жылга ол субсидия үбәкәр бәккә буламытыгар чаханы секторы хубурга булан ылымадакпыт. Ол керете ол местный бахалыгы кытта соглашение төрештәк бит. Аны материалын наперед улан кәспет. Леген быйылгы жылга хатан табылып ата, аны скылга көрөнөр бит. Ол үлелер. Леген Жай 2 этап эхил болар. Эхилге буланны жабыт бе үледин. Быйыл уже хуйтаты бут, отопительный сезон сагалында. Быйыл онда то финансовое положение бут эрханада. Беха. Леген онун связьтен аны скылга көртүт. Котельне өңөн оларын охоттар кылактен бу көрөчү сурьер. Алата эхилге дере өссө охоттор боларды. Отон ондук болар. Аны трамбуллагана көрөчүнү холбоккар онтон жайытык битерес дебит үтөкөнөн. 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 Истебит. Бу корттан ридебит. Бу мандык вопрос. Холбор бихи диспетчерскай службадан кайда консук билен хевидер. Трубкаларына баттар, просто gün болду үстөтүн болду. Подъездскай ти бар, квартирага ти ок. Трубкаларын үстөтүн болду гемдал бар. Управляющая компания батта. Управляющая компания бар. Нар занят. Ателбак керере болуду. Себеп мактал ренкел биккер. Тох кенет өпит. Управляющий компания курирует орган бит бе управление государственного управление Госстроежилнадзора ден. Ол онна обращение до жалобы до алрачылар беректерин хәп. Непосредственно эти орган курирует управляющих компаниялары. Ачоно сурук нөңөйдү эбетер Сурукту либо телефоннан, либо звоннан, либо официальное обращение в орган. Сөп, ана манны гейтилер баллар. Таттулугун чечман бөлөгөр тутуллубу саңга кетелне губжыкка балансыгыр турарду ден, билген хеленяга титини бере элек. Того кахан колбонор частный сектор. Экинчи хүрбекке хылтын ба тутулланбан беппеттебиттер. Тон эти котельные федеральный хачынан тутуллах жармын. То эки котельные хавыхта. Котельные не была она сюс, өйдөтөктүнө сюс 6-10 чаханы жени хубуктак. Эти семья барата тардылан турар. Билген ти котельне быйылгы тутуу буламытыгар, быйылгы жылгы кирер ден буланакпыт. Пусканаладочном режиме бу ноябрь, ветер декабрьтике оттон халыктакпыт. Эти котельне. Билген пага кырды кетер битер. Отеги баланс кетер бар. Ол котельне тутулуутун кенеттен подрядчик формаларын туттар, онтан бидде бейха баланска келер. Ол котельне. Чо быйылгы жылгы буланга бар буланы. Этититин берерге быйылгы жылгы буланга бар. Höp, ana mana gitallар. Чугастан тахыллар чокко ыйдага түлү бир бит кетчен сөп тойден. Урут газ конденсатына туллар этеден. Итини холубре хи бар хындыптыр. Урут газы конденсаттан чокко көспөттерди. Чугастан тахылдыр бит жоктур. Течен тариф өттүбөр. Да бите болор. Биги тон биги көспөп болуктарына бир улата тук болдуга ди. Эффектар тем болан ылынылыктар ди. Мен барым менен. Те чаханы кейден да.
Оннук быһалах. Жаны кейтер булана төлөбөрө олор ибба тойдага льготный тарифтен республикадын бир. Хор артика олор ке битер бу чугаз деремне олор ке геоколорге бисаны төлөктө. Бунда әтәһәрен араксыр. Бири тестәвде. Это субсидирование. Олен онда булана тариф хана толырын берен сөп, жокка көстөгөнө. Бир чоң хана чипчке болгон тариф кетчен хөп, ошо субсидия размери кетчер булатар. Онтон нәһелене төлөбөрө биринен калыр. Билеген холу баһарын бердек бетне биһиге субсидия көмөтүнөн сүрбер быһырынан төлөн олор булади нәһелене, онтон атынын багуын быһырынан субсидия быһытынан бюджеттен төлөнөр. Бюджеттен төлөнөр. Онтон тариф улар түгенер ол субсидия объемы уларые нәһелене генә калыр. Суммада. Оны чугастан да таалынын, рахтан да таалынын. Бири төлөнөр. Итини механа бар хөптәк дигәндә тойдыга ол атын хилге олор ке ол неф булбут талтан тоол бәтөрөхтә неф күт. Олен бара бири төлөнөр. Оттон нәһеленнеттен төлөбөр ол сүрбер быһырын суммат улатын сөптү. Онтон ол тугунан биле правительство бирһенлар дихалай рост тарифа ен. Ол нурлатыр. Эти была перекрестное субсидирование демеккелледи. Или энепитин улустар холовра хатулур. Да. Он курдук. Сөп. Так, у салданга ТМС плюс чаханы телти чаханы галарга быйыл BTT килерехте хате, оны субсидия бербекке кайын килбекке турар. Трасса тардылдан собокко охок оңоллан белем турар, быйыл субсидия көрүлүө дуоден. ТМС тен туй? Чаханы телти. У салданга было хинде бахадай. Онтон бехе ту усалданга катенедер дахпыт. Но эти вопрос конкретно чаханы тымысыен телетте тугунан вопрос балакты. Вот субсидияны мена бар министерство ЖКХ тен надо было. Кахан келерин чаханы телетте. Это умет эдер кахтакты не били. То бүгүнгө билен этеркем хок ханс бияхы субсидия кадер. Бу чугаз времяга кетебит. Он уже предприятиелер көтөлөһөр. Сөп көрөчү бар. Төдөнүкө тутагы сагын сеттерен келерин. Аны буллаганы бу хачыгар. Эти камнас опсенин итита мандан халба. Аны хеге тагы төпеккү камнас хачыгарды камнастыр кетчири, тога кетчири. Бу биргенен кетчир диетилер быйыл ден. Онну кок. Онну понятие. Колобро би общество тырыл камнас кетчир ден хок, наоборот бу отын бастай күнүттен вон токосалай агыс бирген дет. Камнас. Атыя кахда? Бехаме, он кчтан бу. Чаханы тереттелер болуттан. Ол чаханы да бу. Бихон чаханы теретте бар, ол катене дергер. Дагы камнастыр чаханы да терүлдөрөттөн тереттелер булады. Биге өтө тахин барсы тип булады. Адыр кандык теретте өтө болдураттан. Барса көрөт. Жолан хурuyuqa. Биге кабыллагына ити тугу этен харбыппыт. Субсидиятын атын де катчы көрүлүтүн тугуна аны ол кенттен сыртык битере биге бу олог жакыналы кайсысына энергетика министри Вячеслав Павлович Белянов аны брифингге эпитетиттен билени хитнерикка онтон эме чөпчүлан ночолкайдан берек бисеп басан истекка. По вопросам энергоснабжения, электроснабжения, источников тепловой генерации, источников вообще в целом объектов жизнеобеспечения, есть ряд муниципальных образований, где есть ограничения, но эти вопросы в ближайшее время будут решены, и энергоснабжение на постоянной основе от сетей компании «Якутскэнерго» и «Сахаэнерго» от гарантирующих поставщиков будут восстановлены для надежного обеспечения теплоснабжения. Этени биетен арпа палакта. Кепсети бар быта же уже энерго ограничения бербиттерете. Оны бу билген Элдер хан муня хыпытын кана ограничениялардан ресурсоснабжающий компаниялардан угулулар, олимпиade туктатылар. Онтон эче кырдык үпөттүгөр этер боллакка бу тух лаборатория денеч барын вопрос иппете эче чурпче. Тан губка опсенен того манлык веската ден. Эче түгөр кадда лабораториянын кырда техмарабын. Бу бейинги бүгүнгө улакка булагана билин федеральный законы Северном завозе кирди. 411 номерде. Онда буланы статьятыгар онагас жаңга биги буланы федеральный законнан туханамыт биге
финансирование Северного завоза ден. Улата болған әте топливо ресурсниктер бітігар, на закуп, на транспортировку ден, етінде бігеға үпкіріліқті. Бігі бұл бүйінгі көмметуер, күсті қолы бара тұрар, әлбәқ қатшы үпөттіттен боланы бігі опсайнан ресурсоснабжающий компаниялар бүттіға қатшыны барыларын ағыны ұлақан үлі бара тұрар, таблицынан бұл дәреттелер даны бігеға предоставляйдылар. Ол күрдік болана бұл сыл сағалыны тігер, уже бұл кон кейрен бігеға 4,9 миллиард қатшы үп қатшы кәлен тұрар, казначейский кредит күрдігінен. Оның бұл дәреттелер біт боланы білеген бұл топливо атлағаларығар, бұл гуптар әтелдергер кредитные средства атлағалар. Эти кредитные средства атын әме бірігеннақ болаға. Уәтті біріген, онағыз біріген, бұл атылығы кәмегер аттан бірі бүтін күрдік хүрбе бір біріген үрден тұр бұтады. Эти әме ұлақан оқсу тәреттелерге, оңғы өттігер бігі білген федеральный органдар кетті аттан бұл Илдар Хамыд, бұл председатель правительства таққаны Мишустинға Хуриян Сурукпеғота баран бұл Дакастаған өлеті бара тұрар. Ол күрдік білген бұл правительства Мен бастығы күтті бұл бөлеген бүйін көнгені үлі бағыта бара тұрар. Очына баранларыттан бұл тәреттелер беден дәджі барамыд, оны да қастаған үлеті бара тұрар. Бұл анысқы ғылғытын тәреттелер бетігер бюджетный кредит күрдігінен бұл затыраталарын көремет, бейі заявляйсеген иқтақпыд, анысқы ғылаңы. Оның оттан бұл логистика одан рикарахан бейіға, сақавыт сәрігер. Нәрігер бақ удорожание болар, транспортный логистический расходы болар. Бұл Кыра навигационный периодкан регулахан атылағаған барар. Бейге олағана топливо отын сыллаңынан бейдер ағалабыд манна нефтепродуктаны. Бұлата бейді атылғықтарын алар, сақа нефтегаз бұйты болуын, губ ЖКХ да болуын. Ол күрдік бейге білебетігер бұл единый морской оператор ден бар болы, Росатом өттігер. Олеген қотығы ұлыстар бұтын, бейге эхилгеңі сылға туқтен апробация күрдік болағана бейге Росатомы күтті өлелі хейджі бұд. Лелехтах бит. Бу билген үле бара турар. Эхиргәнгә сыл бит тарифтар битен, кадак перевозка боларын, франк резервуар иттар битен. Тон качы битен да каста хаҗа бит. Өчөт түгөр тон бигега логистика битен шуйк уңруктак бит. Вата болгана биги гарантирована завоз бар булыннада бу куттал сук боларын күрдүк. Морской порттардан даганы өчөт түгөр аны билген качы привлечениеден федераллар уровеньлерге уже бу ясушайдан барат. Бу Кыджик ырхаттар көрсөнөлөр, то билген ситуацияларын стабилизируйда атлар. Бу правительство бу өттүгөр күнай контролго тутаналар. Бар бу наха асушайда вакытар беп болон, отон жону да долгу пакурду күчтә хөле баратыр. Ас күнай муньяктар бололар. Курирующий зампред тагына туктур, председатель правительства дагына бу точечно үле баратыр. Бу, например, чахана территорияларга бу прочие предприятияларга үпкачтын тердәһен үле бара турар. Аны тон билген бу налог путта киререн, распределение боларын Минфин даганы билер, тәһә сумлык кимиялыктан. Очоны җиңе. Холобра үле бара турар дим булды, ол кылмак этилылы бит холобра ол биргәннәре кредиты бигә тулыр кыктак биттен. Эти кайып. Кадак. Ол кредит биргәннәрен этиләр тулыр кыктак. Беге болган эти суммаларын эметем бу хүрбе бир биргәннәр битен метр буллак бит. Например, бу биргәннәр буллага территорияларга. Улеген болган погашение процентов тен именно бу привлеченные средстваларга беге федералларга озвучойдан как предложение гитан работ. Бу, например, территориялар бәяләргә закупка логистикага ыппыт катчыларын бу биргәннәр битен хотя бы сабый кайын демет, например, җине предложение бар биттера. Береген оттон улахан Дальний Востогунан эти федеральный органдар бит баратын көрен олар сеп. Итне улаган оттон үйрәтә алалар бихетине. Төһә катчы бар битен, төһә тух процент бул бутун. Именно закуп и надо логистику деңгә. Береген эти түгөр оттон дакаста хилете бар турар. Сеп өсө көрәчне холбон кебеха, антын тимиктөк бит, истебит өтөкә ханан. Алло. Истебит? Алло. Здорово. Итим бирос балсты. Алло, здорово. Здорово. Благодарю, качай Москве. Эти качельные кетагден ачыбы, эти ханнык диетелерге киен өйдөрө исиник киенин гасыныллары. Кылан кындыл жерге угуюк көтөр көстөрке үрөр бар. О пережепен бу хаос бу кылан кындыл качельные ачылашта жебитер соян алып тере барат түшүрүм мен. Onu ton üleye o kaçağın bu kez üleyecekler valla.
O çocuğu öyle kerek böyle kötü onu bu konuşacaklar kendine kanser nuşaları şeyinkilerin onu o baktırın veterinince bu bastırı yapıyor. Bu konuşken nuşalara onu o attı. Ama işmaqtana bu teren kelbikker beремевит tümüktenне itинne bihige tümük kurdaga takpetne kulubura sokon bıhıtından çahni teltaga berer onna bağlı konu talar bıraktaq deyip. Söp, onutun бүгүнгү бириге келен кытыгар ханалар гитин лестип кетигер үле барар турарын билгендер бигетер мактана бут билеген биһиги бу сүз бирхан барты тиге холбонна жетибит онна мантан салгы бу көннөрө боростой тергел олоктоо жон биһиги бу этибит быһылы токто ден куттаныр бут орона хох онон биһинде бартыгар эрелле халык деңге сөбүлөбүтти